ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ NFT ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ non fungible token ꯁꯤ ꯂꯩꯅꯔꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩ ꯇꯣꯄꯤꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯁꯣ ꯉꯔꯥꯡꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯕꯦꯁꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ NFT ꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥꯗꯨ ꯑꯩ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯄ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯗꯤꯐꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯩꯅꯗꯣꯏꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ NFT ꯁꯤ ꯀꯩꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯂꯩꯅꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟꯗꯨꯅꯤꯀꯣ सिगी पॉइंट येंबो मतमदा अखोइना सिदा खंगदुइसि कैनो अखोइगी ngasi लैबा फिजिकल वर्ल्ड सिदा सही क्यादगी अखोइगी आर्ट कलेक्टर हाइबा अखोइगी प्रोफेशन नत्रगा ngसाइगी बिजनेस ओइना बुतोबु ओरसु अखोइगी मयामम लै सो मखोइना तौरिसि यामना यूनिक ओइबा फजबा आर्ट सिंगजि मखोइना लैरगा हाइबदो मखोइना सेकेंडरी मार्केट योनबबु ओरसु नत्रगना मा मसागी ओइना अखोइगी थमजबो ओरसु व्हाटएवर माना ngसागी माइन तौदना अखोइगी आर्ट सि मखन मखन गे अयक लाइन चिंगबसि अखोइगी खोमजनबा लैसनबगी पोट अम लै सि चटनारगा लाबा अखोइगी केनोनी प्रोफेशन और मार्केट अमनि अद सिदा कै हारा अखोइ कलेक्टर हाइबा वाहि अम यावरि आर्ट कलेक्टर को देन आर्टिफैक्ट अखोइ अरिबा पोट सै अखोइगी लैसनबा मिजुम यामम लै सपोज अखोइना महात्मा गांधी ना पाइरम चैसु को देन मान उपम्ब अनोक नत्रगा हिलर न पाइरम नोंमै हाइबा मैम से अखोइगी फंगब तारगदी हाइबदु लैबा कलेक्ट तौबा मी मैम लैबा सुमाइन तौदना अदो हाइबा सुबा कलेक्टर सिंग सि मखोइना लैरिसि कैगिनो मखोइदा ngसाइगी अखोइना ngarang हाइगिबा NFT हाइबा मतम सिदा याविसि कैनो ngसाइगी याम यूनिक ओइबा वर्ल्ड सिदा हाइबा पोतु अनि सुना लैतबा अदुगा आइगी वाहैदा हायगना खोना मास्टरपीस हाइबा वाहैजिन आइना चुमना आइगी ओपिनियन थम्बनि सो ngसाइगी हिटलर ना पाइरम नोंमैसि वर्ल्ड दा अनि सुना लैतेब या अदुगा माना पाइबा नोंमै अदुगुम्बा मतमदुदा नोंमै thousands of नोंमै लेरबे याइ तबुदबु हिटलर ना पाइबा नोंमै दुदी वर्ल्ड अनि सुदे महात्मा गांधी ना पाइरम चैसुदु अनि सुना लैते मात कैनु महात्मा गांधी अनि लैया दे वर्ल्ड नत्रा औना अलवाइन तौना ngसाइगे अखोइना सेलिब्रिटी अबना सपोज ngasi अमिताभ बच्चन ना माना तोंगम खोंगुप ओइबियाय माना तोंगम कार ओइबियाय मागी कार दु अदुगुम्बा कार मखन चाप मानबा कार म्यामा ngसाइगे कार मैन्युफैक्चरर दु सार थादोंगनि चाप मानबा मॉडल तबुदबु माना तोंगम अमिताभ बच्चन ना तोंगम कार ने हाबिगे अदुगी मागी यूनिकनेस टू दी अखोई अदुमक लैगने अदमाइन तौदना ngसाइगी सिगुम्बा यूनिकनेस ओइबा देन वर्ल्ड सिदा अमा खतने हाइबा सुम्बा पोसक सिंगजिबु अखोई म्यामना कलेक्ट तौनै तो सिदैजिदा अखोई ngसाइगी अदुगी पोसे मु सेकेंडरी मार्केट योनरी ने हाइदारे अदमाइन तौदना ngसाइगी अखोइगी NFT सिदसु ngara अखोइना थौंगिबा any kind of the art or digital format लैबा music then video or image हाइबा सिंग अदो हुजिक लैजि कैनो हाइ कांदा अखोइगी फ्यूचर दा देन हुजिक सि जस्ट डिजिटल दा लैबा आर्ट सि खत नतना ngसाइ NFT गी एप्लीकेशन जे अतो अतोप वे दजु हुजिक से अखोइ पुथोरकपगी कैनो मा हुजिक कन्ना लैरि यूटिलिटी म्याम मा एप्लीकेशन म्याम मा सो फॉर एग्जांपल खर लेगा अखोइगी आइगी लम नत्रगा आइगी युम जिबावदा अखोइ NFT दा टोकनाइज तोरक याय टोकन नंबर क्रिएट तोरगा हाइबा पोतु हायंग आइना ओनरशिप ने हाइबगी अखोइ पता पाइरि नको अखोइ सपोज लमगी पता पाइरि लमगी पता दु अखोइ पता दुना लमदु आइगी ओनरशिप ने से डिटरमाइन तोरिने अदमाइन तोना ngसाइगी NFT हाइ कान्सदा अखोइना यावरिसि मोन द पोट अनि यावर अमना सिगी प्रॉपर्टी नत्रगा एसेट सि आइना ओनर ओइ हाइबगी ngसाइगी ओनरशिप टू डिफाइन तौबा देन अमना ngसाइगी ऑथेंटिकेट तौबा याबा ngसाइगी आइना सि आई ओनर ने जे आइना दि हायरे तौदबु मदु चेक तौबा याबगी फैसिलिटी म लै हाइबा पोतु टेम्पर तौबा यादे अखोइ ngसाइगी हुजुजिक लैबा अखोइगी पतागुम्बा सिददि कयुम कांदा पतादु सेमदो अम्बा यावबुगुम्बगी केस थेंगनादब नते देन कनाउंबा खरा मानरगा सेमदोकपसु दुम याबसु दुम याय सेंट्रलाइज रिकॉर्ड ओइबनिना अदु सिगुम्बगासी हुजे अखोइ NFT रोमदा हाइदि जस्ट डिजिटल आर्ट कुम्बा खतगी वानतना डिजिटल एसेट खतंग नतना अतो अतोपा मैम अमजु फिजिकल ओइबा अखोइगी वर्ल्ड द लैबा एसेट फावदा ngसाइगी NFT रोमदा
pusalakpagi khoi application jin je hoji kana work out adum different ways da trial tongnari haidar ko aduna ngasai gi haiba sumba NFT si kamain toi ngasai gi khoi isana digital artist kumba oiragadi mama sage art tu leijabani na ngasai mana puthoga haibo si create to bi then create to ningai leitaba midi kamain torni shuma tamda mu miyoi kharana kamain towi ngasai gi art si already mingon da semal laga ye allaga aina leiraga then haiba potu gi ownership tu ni ko khona leiba hai art ama leiba hai ji copy di myam le be ai ba suppose aina laima leire lai ji gi copy di myam leiba ai tabuda bu ownership tu ne ba ina leiri ji ko haiba potu heng adugi lai du thousands of copy digital format online da sai tho leija targa su but adugi owner du kanano hai targadi aina owner ne haibigi adugi proof tu ne now haiba potu khoina atopa mi ma da ye alaga haibadu aina pasa piraga natraga aina adu leiraga aina amuk NFT on thok pasu ya ara artist orgari mama san je mama san music composer or photographer ore mana photo phajabam na me then mana create to biani then natraga na khoina ngasai gi NFT atopa mana atopam da toholaga madu aina leiraga madu NFT on thoga NFT gi marketplace to yon biani ko natragana ngasai gi khoina already NFT gi marketplace mayam am lei haiba marketplace sidagi aina leiraga ya atopa already yol leiba potu aina leiraga haiba potu heng tungda amuk aina yon thokna bigi wakhalonda thambasu ya so smain to na ngasai gi NFT ma ai kamai on do du no hai kanda we ani hum ne leis aigi NFT aigi oiba file ama ina NFT create to ba ma natragana aina create to ba asset to create to haitragana mingon de asset to leiraga offline da aina NFT oina create to ba ma ownership to lower matungda then natragana aina marketplace tagi already leiraba NFT ma ina lesson ba ma ga smain to na we ji lei ado haiba se khona NFT ji ta sengna kamaina create to duino natraga marketplace samada ina kamaina yon duino hai taragadi haiba topic si kitang technical kitang oi aduga haiba kamaina khoi NFT create to duino marketplace ta ai NFT kamain yon duino haiba part se yam technical orega su hayeng video da haipetang ai chorak po overview machama haidi isana changjaraga yeng biana ba mongdai thamongge haiba point kharji thamaga ngasai gi ai ngasigi topic si matang si dai lusion jage ma'am thank you for watching